Sawa ndugu mtangazaji, na mimi naitwa Obwela Mwila Dalton, niko secretary general tena porte parole, yani msemaji wa CNPCC, ni Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo, ambayo inaongozwa na Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba. Unaniuliza maswali, naona maswali yako ni mengi, lakini nitajibia maswali yako kama ifuatavyo. Unaniuliza swali kama kuna mapambano ambayo tulishawahi kufanya tangu tufike hapa. Ninapenda kukuhakikishia kwamba hakuna pambano ambayo tulishafanya hapa. Hatuyapambana, sababu kwenye tunapambana mnapaswa kusikia ni front. Normalement kunaweza kuwa kurushiana risasi katika pande mbili, lakini pambano kabisa haiyakuwa pambano. Umeuliza pia kama kuna mawasiliano au relation kati yetu sisi wazalendo na FARDC. Napenda nikwambie mahusiano kati ya sisi na FARDC iko, sababu unajua kama sisi wazalendo ni jeshi la akiba, na kama tuko jeshi la akiba, tuko jeshi la akiba ya FARDC. Kwa kifupi, kuna mahusiano kati yetu na FARDC. Unauliza pia kama kuna makundi mengine ambayo iko huko pamoja na sisi. Ndiyo, kuna makundi mbalimbali ya plain ya Ruzizi ambayo tuko nao pamoja hapa. Tuko pamoja na tunapanga pamoja, hamna shida yoyote. Lakini pia unauliza kama tunapata msaada kutoka wapi. Sisi tuko jeshi la akiba, na kama tuko jeshi la akiba ya serikali. Serikali gani? Serikali ya DRC. Jeshi la akiba la jeshi ya FARDC. Na kama kunaweza kuwa kitu kokote kale kenye tunaweza tutakapata kupitia FARDC. Ijapo inaweza kuwa ingali kidogo, lakini mambo inafuata taratibu zake. Ila msaada kwanza, sisi kama vile wazalendo tunapata msaada kupitia wa baba zetu na wa mama zetu, lakini pia serikali haiyatuachilia kabisa, haiyatuachilia. Naona polepole watafikiria ukomo wa kutusaidia ipasavyo. Kuna swali ambao pia umeniuliza kama tutaendelea kuwa hapa ndani ya hizi front au mplane ya Ruzizi, tutaendelea kuwa hapa au tuna mpango wa kufanya progression ya vita. Ninapenda kukuambia nyinyi watangazaji na raia wote kwa jumla, mission yetu kwanza kufika mahali hapa ilikuwa kustope avance ya RDF M23, sababu unaona kama mtu anaumia, iko anavuja damu. Kitu cha kwanza ambacho mganga anafanya ni kustope kwanza hemorrhage, ile damu ambayo iko navuja. Mganga anafanya taratibu za kufunga kwanza ile damu isivue sana. Baada ya kustope hemorrhage, mganga anakamata taratibu ya kufanya matunzo kama kawaida. Na hiyo ni taratibu ambazo sisi tulifanya kutoka Fizi, makao makuu yetu. Sisi kama vile sisi tulistope kwanza hemorrhage. Ninawaza sisi kama hatungefika huku bila kudanganya watu wala bila kujipendekeza, hatungefika hapa kwa kweli kama RDF M23 kama wako Lubumbashi. Lakini mission yetu ya kwanza ilikuwa kustope avance yake na kumwetufe na kuharibu programu zake zote. Ile ni hivyo, na tulireusir kumstope na tukafunga manjia zote. Hakuna nafasi ambako anaweza kajipenyeze kabisa.
Swali lingine umeniuliza ya kwamba Nanga alisema kumitingi yake hapa majuzia alisema kwamba atakamata Uvira mwezi siku mbili. Na waza tangu aseme hivyo siku mbili ziisha enea. Leo mimi niko naongea na wewe na waza ni tarehe 1 za mwezi wa 3 kama sidanganike 2025, na tangu aseme vile hivi inaenea siku mbili. Ni kusema ya kwamba kusema kama atakamata mnamo siku mbili mji wa Uvira. Tutasubiri tuangalie ambacho kitaendelea, ila chenye ambacho nitasema ni kusema haiko vita, haiko mzaa kabisa. Na kukamata mji wa Uvira sio kama analala na anaamka na anaukamata mji wa Uvira, sio kama analala na anaramuka na anaingia mplane na anafungua barabara. Hapana, hapa sisi tunajipanga vizuri na tunaandaa kila kitu chochote ambacho kinaweza kikatokea. Ninawaza tusubiri tuangalie kama atakamata Uvira kweli mnamo siku mbili, ili kitu ambacho naweza nikaseme tunajipanga vizuri, tunasubiri akamate Uvira mnamo siku mbili. Lakini pia tutamprove contraire, sababu sisi tuko wa resista watangia zamani. Aina yote ya vita tutapigana nayo, na RDF na M23 wanakuja na mambo mengi, wanakuja na madrone, wanakuja na mavifaa mbalimbali ambavyo vinatoka Rwanda, kutoka kwa saidizi wao. Lakini pia sisi tutapigana kama vile Daudi alipigana na Goliath. Sisi kama vile sisi tulikuja hapa muplane Ruzizi kutoka mufief yetu CSNPCC mu territoire ya Fizi. Tulikuja hapa tukukuja kucheza, tulikuja hapa tulifata kazi. Na kama tulikuja hapa tulifata kazi, tunafurahia kitu kimoja, sababu kitu ambacho sisi tulikuwa tunaomba sana ilikuwa kugeuza hii vita isibakie vita ya FRDC au isibakie vita ya gouvernement peke yake. Tulikuwa tunafanya malalamiko yetu kusema hii vita kwa kuishinda mpaka iwe vita yenye tutaita vita populaire. Vita populaire maana yake raia ikamata hii vita kama ni vita yake. Na pia tulikuwa tunasema raia iwe arme, ifo raia ba jeune bawe na masiraha. Kama kila jeune anakuwa na silaha, kama 85% ya ba jeune wanakuwa na silaha na wanajua kupiga silaha, hii vita tutaiweza. Na ndio maana mimi nilifurahi kwa sababu au mwe 85% ya jeunesse ya Fizi Uvira, 85% biko arme, na nombre ya bajene wenye deja biko arme mufizi Uvira, ile nombre au ile effectif inashinda deja arme ya Rwanda yote mzima. Na ile ni furaha kwetu, na njoo itatuma sisi sasa tutashinda hii vita, sababu hizi zote silaha zenye wajene wako nazo hazitaenda Tanzania, hazitakimbia, hazitaenda Uganda, hazitaenda Bulaya. Hizo silaha zinahitajika zifanye kazi ya liberation ya nchi. Ina maana kila mwingine ambayo RDF au Rwanda itapenda kuingia, watakuta blockage ya silaha, watakuta mlio wa risasi utalia pale. Ni kusema ni wakati sasa ya Kongo kufanya historia ya kwake. Ndiyo vita inatoka mbali na vita imekawa plus de 30, tuko tunafanya vita, lakini wakati sisi tunachukua hii vita kama vita yetu sisi wa jeune, kama vita yetu sisi raia, na waza vita itaisha. Hakuna nchi ambayo itaweza kufanya fasi na plus de 100 millions d'habitants, sababu tuko humilie. Na mwa hii humiliation yenye inatufanyisha jeshi, raia sisi peke ndio tutajua namna gani tutajokoa. Raia sisi wote tuungane pamoja, tuangalie namna gani tutafanya fasi kwa hii aggression. Tunafurahi kwa sababu watu wengi wamekuwa na masiraha, na ndio maana Rwanda
haitachukulia hii vita kwa muda huu kama ni kawaida tena. Hii haina vita ya kawaida tena. Hakuja na mashar, hakuja na kitu kingine, lakini kuna mambo mengi ambayo RDF M23 anakuja nayo ambayo itakamatiwa huku. Na tunaomba upendo kwa watu. Tunaomba pia watu wasikimbie. Tulisema hapo awali watu wasikimbie, na ninafurahi kwa sababu serikali ya Burundi iko inaendelea kurudisha watu ambao wako nakimbia. Nafurahi kwa sababu attitude ya gouvernement pia ya Tanzania iko inatusaidia sana kukataa watu kukimbilia Tanzania. Itatusaidia sana. Sababu kama tukiendelea kukimbia tutaachia inchi wa nani? Manake tunakubali Rwanda atutawale? Hapana. Hatutakubali kutawaliwa na inchi ambayo haienee hata teritori ya Fizi. Teritori ya Uvira, unene wa teritori ya Uvira unashinda unene wa Rwanda. Unene au ukubwa wa teritori ya Fizi unashinda ukubwa wa nchi ya Rwanda. Teritori zetu za sisi wa Kongomani zinashinda ukubwa wa nchi ya Rwanda. Ni kusema kukimbia nchi ya Rwanda ni uhuni, na hata mbinguni hatuwezi tukaingie kama tukikufa. Kinachohitajika kwa raia ni kupambana vikali, kujitoa, ili sisi wa Kongomani tufanye historia yetu sisi wenyewe. Wakati RDF M23 walikuwa wanakuja huku, na waza waliandika kusema watatembea 80 km par jour. Le même jour ambao walifika Bukavu, walikuwa na mpango ile siku walale Uvira. Lakini nawaza equation iko renverse, programme yao imeharibikia hapo. Ni sababu gani? Sababu raia wa Uvira, raia wa Fizi wamesimama kama vile wanaume, wamesimama kama vile watu wazima. Tunafurahi pia jeunesse ya Uvira na jeunesse ya Fizi imesimama, japo kuna majeshi wengi ambao walikimbia huko Kalemi, lakini hesabu yetu sisi wa jeune ambao deja tayari tuko na masira, hii vita tutaifanya. Vita haiko ya FRDC, vita haiko Rais Kisekedi, vita haiko ya gouvernement. Vita inalenga nchi yetu. Vita inalenga kunyang'anya nchi yetu. Na kama vita inalenga kunyang'anya nchi yetu, ni sisi wa Kongomani wote ndio tunahusika. Na tunapasha kuhusika, tujitoe, tumwange damu yetu ili tusove nchi yetu. Lakini ukikimbia ukienda fia Tanzania, mimi nawaza kama unaachia nchi yako wageni, hata mbinguni hautaingia. Najua wapastere wa Kongomani nao wanapaswa kuwa wanaambia watu vile ndani ya makanisa, hatuna nchi nyingine, hii ndio nchi yetu ambayo Mungu alitupa. Ni message ambayo tunataka kuambia watu. Na kwa kumalizia, tulistope kwanza hemorrhage, kenye kinabakia ni kufanya sasa treatment yenye iko normal. Asante ndugu mtangazaji, watu wawe kimya, kazi iko vizuri na tunasimama vizuri. Asante na kushukuru.